Ki nongtrei jong kamau mlu chera Cement Limited sora mentagas ngi baar ki Sdang ye kajing ki dak basha thngan haplau jong ko office tre kam jangki hadin baka sarkar kam shimla patiaw satia ban pelatnyo e katulop jangki kablasa hadu khatsan banai e habakren bekilat pathai kubor na kaliang president jong kanhun ki nongtrei MCCL uba shan lang dingdo ulai thu bakate kalinti kabagi shim kalong ban kentui ka sarkar bakan siu no ya kahok kabagi day ban yo bat ru ban pentikna baka kamai kaji jong kiru kan shakta. Madam, so 4 times we have audited there, because not only we are talking not only about those salary. You should understand we are talking about the future running of the plant. You should understand that if the plant run, the future is there for us. We cannot come to the government and beg for relief, no financial relief. If we get also, it will be a small amount. They won't able to give us salary. If the plant run, then our salary is normal. That's why we come here to speak mostly for that also, not only to demand our dues. That is, you can say that is firstly, but secondary, that the main thing for us. We demand that the plant should run. They should take step in saying that the plant run quickly. We will discuss. We have our executive committee, we have our general committee, we have our general council committee. We will discuss. If there seem to be no positive response, then we will continue sitting here. Government also has helped us in the past, but it comes to the same. They will give us only financial help. Our salary is nearly 50 months. They will give financial help, just 10, 20,000, 15,000. Those members are saying we have to take out our PF, our saving. Then we have to survive other work also if we get. But whatever those agitation we have done also, there seem to be no response either from the government or from the management, other local authorities. That's why this is the last option that we have come here. Mostly those three issues, welfare. Welfare means it includes all our salary, then others pending dues, that is due to us from the management. We have to get from the management. Baik pun lagi rapat ni baik laku hijau pada klub di pelaku leseng yang melakukan kau yang negara jadi menjawab peluang yang dikiki yang negara dan kalian pengaruh ngamak atau presiden ai sekretari presiden bagi we di bawan ni lagran ro kita hi yuan ni ro mar mas ngat pat ko nge ba lese ba hahiang sem bang masuk banyak keren lah ada yang kabang bedi ka kop sem ini kijing dokam ke ba malang sigi gila jenjar syar bagi studio su betul aku jungi bat baru ka jiki jungi kabdai tega klub ya hiru bagang sokar kapistan no haban piano ya tega plan jungi kram bangila ban generate hi ya klub ingin nang the nampo ka tega plan bat tumai pila keren kidi ginang jalan ni smart ro kaditan katai habang song ni ro minum le kan kuno dese ka bang ta ya kaan ya kibuat kaan lagi song kita ka ngia satu jumot pada ka bang ya dekat kita ki social distancing pada ka bang pendekam ni sanitizer kini kita gi juga kami ba hi kalau bu ini tak lah ini ya khot yang i kon sutu ya kita gi nongrim gi yaki jongi pamot kita ka jing ka niru kum nongtrei la rai be makan ang pasat jongi tanum kot pakumne re kan yai piteng tak adu kini ni jing jaki bagi jan ta jongi yimla bantip nangis kuma ndrei di kum nongtrei di kerpat jor ya sarkar ba lakum rang kini jing jong factory bukamia bah mentah bakal sange mentah labun senam buat adu mentar keempat lah penyat berkemlah bersih tulok ni kumkinong tray jadi kumkinong tray di bu di dawa sokar bakat bahkan kapulan jungi kapal lah penyat di dawa yang sokar di kerpat bahkan semua bersih ya katulok kejungi kumkinong tray tak adu berkendala ban penyat ya ke factory tak adu factory kendala ban function kendala ban permit production kendala bersih ditulok kejungi ndrai yang mentahi tak kepala ban penyat ni nak lagi nongtrei di terpat sokar baka susnai kanyarap lem yangi kan siu tulok yangi akan ke por ke baka factory ji kepala penyat
but kamdon jingmut jongi ban song angkasa ini lara i kum kinoktrei ila mentang la syak thngan baru gun giti jongi bro kan ayang asan la syak thngan bar kini gisi benang sa ru bun snam nyemtep sokar lanukan pentrikam na kata plan ka jongi ka MCCL jongi but kan siam ji nam ta jongi ban perkhat ya kini gisi benawan ko school na kata ikun da ingin siu nomor baru i peran nongtrei jongi kelas syak thngan indon issue wan na ka priudan fan ka bagi nongtrei gidan ru uta la kila sailut ban karam kasyak ban siu gidukan ru unta nongtrei ki pala ban siu karam ka jongi ya menta ada ingin siu bat ya karam nyoki bada ingin pendap ki menta lag menta jongi kum kaya kesam jongi dan kata kadau ni kerpat dir ku kinoktrei ya sokar ai superstar benurom jongi ban sobha ban lag benurom ini ban khan yangi ban pensya yangi ba kai gajinya beli jumut jongi bat i bengina syai ba lag benurom in siu ketulok jongi kinoktrei kat bagan ke plan jongi ke factory jongi MCCL kampal la banya